xincheko Raymond ufikile na xincheko Raymond uqala wa mipfuxele Raymond bababa wa milonze Raymond babuti wa mipfuxela Raymond bamama wa milonze Raymond na vutsitsi wa mipfuxela Raymond uqala wa milonze Raymond utshama xinikoda Raymond xivongo nyathi Raymond ufamba hi milenge Raymond mara movha u ta xava Raymond selula u xavile Raymond xikhwameni u yi fakile Raymond xikhwama xa buluku u fakile Ray moxometela mi nga yi vona n'we va bava a nga hembi Raymond vana va xikolo dyondzani xikolo vana va xikolo dyondzani xikolo vana va xikolo dyondzani xikolo tshikani ku lova exikolweni yana estadi minkarhi hinkwayo mi ta pasa mi endla madokodela na vanese na mathicara loko mi famba mi ta ku hi switiki dyondzo yi tsala marixaka dyondzo i xitlhangu xa vutomi dyondzo xilotlela xa vutomi dyondzo makombandlela dyondzo rivoningo dyondzo mukwana wa xinyayi dyondzo matlhari dyondzo xikodo xa mondzo xa ku hleka vavasati ku xipandzela xikodo hansi wa vuxika halala eka n'wina lava dyondzeke n'wina lava mbaleke magaweni n'wina lava fununguleke timitya ta valungu n'wina lava xiyexekele vitsike eka tona vana dyondzani xikolo handle ka swona xihope maphorisa ma ku hi kona vafuweti va kohoyohoyo makhondzo ma lava vanhu hayi jinkoda jinkoda JSM kula bya ndlopfu kula bya ximumu leha bya munga munikelo i wa teka Raymond munikelo i wa teka Raymond hambi rhandi wa teka Raymond 2 rand wa teka Raymond 5 rand wa teka Raymond na leya maphepha i wa yi rhandza Raymond hambi cheke i wa teka Ray loko mu nga tshembi mi ngo n'wi nyika Raymond handle ka swo u to suka Ray hi katsongo se wa fambi Ray hi katsongo se wa famba Raymond loko monikela a nga jika Raymond loko monikela a nga vuya Raymond loko mu nga tshembi mu ngo n'wi nyika Raymond u to jika Raymond wena mahamba ngezinyawo kwaze kwajabulana bathakatha botsotsi baze babuze bathi kanti leli shanga neliphumaphi ngathi ngiphuma empumalanga endleleni ngahamba kwaze kwagijima nezinyamazana ngangena mina eSouth Africa now they know you Raymond from Nelspruit to Hoedspruit from Ligwalagwala FM to Radio Bush from Radio Bush to Mngana Lonene who is going to help Raymond I'm a local artist ufunwa ka mina kutahuma eka Yehova mntumulushwathi lonisava loko nitsutsuka nhlomulo wa mina mihloti nga halaka mari loko monikelelela a yi halaka